Ban pinsuk bat ban pinduna ya ke jinglut jong kinong di dok ha baju imja na ka di dok ha katu kaningut kiri orang ba kila police nan da ka yo ke belatip kumka Baridua Wholesale Fish Market ha khandai mer Baridua ri bhoi district kebrang hap hopo karaj marben ya kini ka yo la pli paj ba ru cm karaj marwet ha ka ba la khap yu ribon kum ka jing pli paj ba ya ka yo banikong ke belatip kumka Baridua Wholesale Fish Market Haringkat kejingkut kukur do, bat kejingkit bok kirwiang ya kini kirang ba, kibla seng ya kini kayo dia dok ha. Ha kini kesi pli ya kini kayo dok ha, lawan punya don lang du sim karaj marwet uken sim, kinong seng ya kini kayo, kiba kentup yu ba himu menar, ba Dennis Sinkli, kinang ilam ke dorbas nong Baridua, bat kiba hi masam. Tang da kikenta hadim la de pli ya kini kayo la sakhi bakinong khayi bakinong di dok ha na Assam bat kidukan kibadan marjan bakani kayo kilawan ban thiet auction ya kini dok ha babun jaj katkum kejingkwa kejungki ha kedor kebatan bala donru kejing ya kini dor ya dok ha kapor bathiet namar ki dok ha kidei ki kha lokal baro bat kibadang im na kaliang jo kinong seng gilapan pau lo kejing thumu kejongki ban pli ya kini kayo namar kalong ban pensuk ya kinong di dok ha hayo hat lane ha kisnong Kimdan kamshu balik jengai balik thiet hendai kin yo na kani kayo bat kin khamduna ke jinglut na kaliang ke jongki kilo ongru balada don kinong di kiba kim yo por ban daladi syakani kayo kila ban shu order bat kadok ha kan poi bet ha kidukan jongki Masa kasi nga pli kene ka sponsor do kadoka no kebak yang iba imo bakal sesyo kene ka jadi hapsar dok. Doka tu আমার হাল বন্ধু তিনজন আছে আমার Bless by you. Te ngila Islam ngila Islam macwa ngi don South Sangut. Don pada kini tu bangi uji kini kala. Iyo hune ko bari dua. Namar bang ayu iba angni kibun market. Ibarit kile chagwati rejung blok mah siang no. Entai namda ki busuk di baru kawai bad. Iyo ro ki ba kini iyo ro kawai ba. Bakimon kadamu kadok ha jogi baki kwa te kunta hi te ki jaga sar ki la ngo te don hi kemaki ong ba ne ki magur lane kini ki glass cup komal cup kini ki local variety baro ni yolo ki dokha mente kinwan na nogao but yang itu lagi Morigao Silong supply de song hijingwan yuki na silong ro pila banwan bat nane na po 6 mile na kuati nane na hujan bajar nane na beltola baro la don content ini one Ada duduk thok. Ada. Masuk thok. Silong man dipilih krim. Nisu di lagi bu. Kod. itu ndora sama tak teman Chalo. Uthao hun uthao na. Bokol gelo gya. Name dhoro. Eto boko eta. पकड़ ही नहीं आ रहा मछली बोले गलो
একটা 150, 160, 160, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 170, 70, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 80, 80, 80, 85, 85, 85, 85, 86, 88, 88, 88, 88, 2, 88, 83, harga gaji telang tadi mbak semua karena itu dokha kena kalian cuni long je itu kau itu semua long ni kepat kan juga itu para senong kau dengan kau kasih dia bala da kidon kam kino kidon khalong soba bikin wan sene namar pelak sub sebut namar ba kumba kalong haduk mentalong ba kampat don kano kayo banbu ne ban stok kidon kha kade nang de ro kade sin ka bong lese apo kasih jantia ka jomi bat kalong ro ban besok ki pai jong ka dikasih jomi namar bagani kayo kalong ba nila balwara ikido ibana sabat kumna ko asam kadam di thai mu daw babon ki jai dokha ki dokha ring bala yo long ba namanta ban thap pung ri nang ta long ba di long ban bedi ki dok ban tang ibu itu cepat long ba kalian jadi cek dok kita supply dok long ba gila ban sini nambah suku Kai ke ba ngijit krang ni ka jaga ne kalong kawai kalong bansuk yangi namar ba skoi kalong balong bodang in between ka asam lea kata ka jingwara ya kado long ba bun hi wara itu asam imbu krang ni kalong ba kan bansuk yangi namar ba kan bansuk kabri kalong ba kabri kita jingwara ni kata transportation gitu ha Đám con chú sợ ta xóa ra đi đệt con ba đám con kata lagi ya nama lagi. Berapa tadi? Kata দুশো চল্লিশ কি বুঝতে মাছ ধরে লাগবো এটা কামাই করুন না 240 240 240 এক 240 দুই 240 তিন হয়ে যায় to lembaga ni kayo nakaliang jungi ada kidon ki pai ba ki bakwa bakoi ki dok ha saki dukan ki jongki lan ki pung kim da don kam than banwan chene ada ki so don kam bangi lek bu ro dan ya delivery service ki jungi ka bangila pat poi hadu ki dukan ki yin ki jongki but kini ki area ki kolong ba bentuk adu suku sintai roti na asam kiba marjan dengan kayo kami bakumjuru kiba cadu na nadu na ne nako jurabat ter cukup pergi hadu nako yang la bende ya delivery jadi dok haji